cyane rwose ateye igomwe kandi agezweho yo ku rwego rugezweho cyane rwose. ubwo bivuge ngo kuri iyi saha umuntu uri kudukurikira kuri Amazing TV Show ari umuntu ushaka umuntu wamukorera videwo nziza yahita akugana cyane rwose kandi byoroshye rwose cyane cyane byoroshye rwose. Ni ukuvuga ashaka yondondera turondera kuri Instagram y'akazi cyangwa akaturondera kuri nimero ya telefone y'akazi, byose urumva biroroshye cyane kuturonka. Wenda kuri aya masaha ko umuntu uri kukureba kuri kamera za Amazing TV Show yakenera kumenya Instagram ukoresha irihe zina, yakenera wenda tugiye kuri TikTok niba unahaba yashakisha ayahe mazina, kuri Facebook yareba ya mazina kuko urabizana abantu benshi bashaka kwirefera akavuga ati kamaze njye kureba kameramani ndamafoto afite kuri Instagram arebe ko amafoto ari meza, arebe ko amavideo ari meza. Wavuga amazina ya kuri Instagram kugira byibuze nabasha kujya kureba azajye gushakiraho reference. No kuvuga kuri Amazing TV Show reka dutangire dusuhuze abakunzi bacu bakomeze kuza badushyigikira bakora subscribe, bagakora share, bagakora like na comment. Uyu munsi twe twatembereye ahantu abantu benshi bakunze kwita New Brunswick. Ku bantu bazi muri Canada barahazi cyane, ndetse n'abantu baherereye baba bari muri East Africa, abari muri Grand Lake, abari muri Amerika, abari muri Australia, i Burayi. Uyu munsi rero twatembere twe twagize amahirwe yo gutaha ubukwe. Murabona ahantu twicaye, murabona ko ari ahantu hadasanzwe, ariko tuza kugira umugisha tuhahurira n'umukameramani. Biba ari ibintu bigoye cyane ku bantu benshi, iyo usanze umukameramani muvuga ururimi rw'ikinyarwanda, muvuga ururimi rumwe, aba ari ibintu byiza. Ni kuri iyo mpamvu rero hamwe Amazing TV Show muratuzi ko ariho tuzira. Rero tugize amahirwe tukabona umuntu nk'uwo uba ufite ibintu akora bidasanzwe by'akarusho, noneho muhuje ururimi biroroha cyane. Tubakire rero muri studio za Amazing TV Show. murakoze cyane. Mbere yuko wenda dukomeza ikiganiro turagusaba ubanze wibwire abakunzi ba Amazing TV Show bagukurikiye muri kano kanya kugira ngo bakumenye, kuko arushaho kureba akavuga ati uriya muntu uri kureba koko se ni umukameramani, ariko byibuze yibashe kwivuga akakumenya, bizatuma nakenera kameramani azaguhamagara akavuga ati nabonye umuntu kuri Amazing TV Show umukameramani, reka ndebe ukuntu namuhamagara nkabasha kumuha akazi akamfasha mu kazi. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Nduwimana Sadit, nkaba mba muri Nouveau Brunswick mu gisagara cya Fredericton. Akazi kanjye nkora ka minsi yose ni umukameramani, nkongera nkaba umu editor, nkongera nkaba n'umuphotographe. Urumva ari posita zikomera, akazi katoroshe. Ni ibintu bikora muri iki gihe cyo kumuedita, ukamuphotographe. Hari n'ibindi twaje twumva ngo ukora uri n'umuproducer w'ibintu bya audio not video. Turagerageza. Ni amakuru twagiye dufata. Ese ibyo bintu byaba ari ukuri? Ego ni ukuri, turagerageza. Ku bijyanye na audio ndiko ndavyiga navyo nyene, ariko biko biraza. Yego. Muri iyi minsi iri imbere tukwiteguye, dushobora kuzatubona ama-audio urimo ukora asohoka nta kibazo cyane rwose. Yego. Tudatinze mu kazi ukora, ese ibintu by'ubukameramani ubimaze mu gihe kingana gute? Novuga ko ndabimazemo igihe kirekire cyane, kuko ntabwo nabitanguriye hano muri Canada, nabitanguriye kuva mu gihugu mvamo cy'u Burundi guhera mu 2013 kugeza uyu munsi. Ufitemo experience y'imyaka 12? Yego cyane. Ni ukuvuga ndakora indirimbo, amashusho meza cyane cyane rwose ateye igomwe kandi agezweho yo ku rwego rugezweho cyane rwose. Ubwo bivuge ngo kuri iyi saha umuntu uri kudukurikira kuri Amazing TV Show ari umuntu ushaka umuntu wamukorera videwo nziza yahita akugana cyane rwose kandi byoroshye rwose cyane cyane byoroshye rwose. Ni ukuvuga ashaka yondondera turondera kuri Instagram y'akazi cyangwa akaturondera kuri nimero ya telefone y'akazi, byose
urumva biroroshye cyane kuturonka. biroroshye cyane. Yego. Wenda kuri aya masaha ko umuntu uri kukureba kuri kamera za Amazing TV Show yakenera kumenya Instagram ukoresha irihe zina, yakenera wenda tugiye kuri TikTok niba unahaba yashakisha ayahe mazina, kuri Facebook yareba ya mazina kuko urabizana abantu benshi bashaka kwirefera akavuga ati Yego. kamaze njye kureba kameramani ndamafoto afite kuri Instagram Yes. arebe ko amafoto ari meza, arebe ko amavideo ari meza. Wavuga amazina ya kuri Instagram kugira byibuze nabasha kujya kureba azajye gushakiraho reference. Yeah. Ni ukuvuga kuri Instagram cyangwa TikTok cyangwa Facebook tukoresha izina rimwe ni On Time Service. Ni ukuvuga iyo niyo company yacu On Time Service, ariko kuri Instagram inyuma ya On Time Service dushyiraho rimwe, cyongeraho ubusa rimwe. Yego. Okay. Nuvuga ngo umuntu wagukenera kuri Instagram yareba ayo mazina. Yego, ayo mazina ya On Time Service ubusa rimwe. Yego. Okay. Reka wenda nongere mbwire abakunzi ba Amazing TV Show abashaka cameraman mwiza ugezweho yajya kuri On Time Service. Muzasanga cameraman mwiza uzafata amavideo meza, uzabasha kubakorera edit y'ibintu byose mukeneye, akaba ari n'umuntu woroshe akoresha ikinyarwanda, ururimi rw'igiswahili murumvikana. Hanyuma noneho n'abandi bose bakoresha indimi mvamahanga, icyongereza, igifaransa, bazamusange azabafasha cyane gose cyane. Tuvuga indimi, izo ndimi nk'uko uzivuze turazivuga kandi dukorera mu ntara zose zigize Canada. Usubiza ikibazo nagiye kubaza. Yego. Kuko nagiye kubaza ati se nk'ubu Amazing TV Show dufite abantu benshi. Yego. Muri Nova Scotia Halifax benshi cyane. Yego. Kandi iki kiganiro turi gukora bazakibona kandi ndiza mu minsi iri imbere ushobora kuzageza gukora akazi. Yego. Ubwo nangiye kubaza ati se nk'abantu baba Halifax cyangwa Quebec washobora kuzaza hari byibuze wahagera ukaza kubakorera akazi cyane gose, turagerayo akazi tukagakora neza, kuko kandi ikindi naco tuzokwibagira nk'uko izina ryacu riri ari On Time Service. Ni ukuvuga ibintu byose ibyacu biri ku gihe kandi tubitangira igihe. Yego. Uravuze ngo bitandukanye na ba bandi baza bakera babahaye akazi cyane gose, biratandukanye gose. Yego. Ngufashe wari uri mu kazi. Yego. Ariko akanya gato mba profise mbagira tuganire. Yego, nta kibazo. Ufite akantu kandi message wayitanze ni iki rero wabwira abakunzi ba Amazing TV Show bari kureba akanya kuri kamera za Amazing? Ni ukuvuga icyo nobwira abakunzi ba Amazing TV bagiye subscribe, bagiye share na comment, kuko ibiriko biraza birahinda. Mutibagira kuturondera kuri 506 2301830. Ni ukuvuga 5 ubusa 6 2 3 ubusa 1 8 3 ubusa. Urakoze cyane. Iyo niyo nimero mwamushaka kuri On Time Service. Kubakeneye akazi, abakeneye abakameramani muzamugane, ubundi ibintu byose muzakenera tuzatumuhamagara tuganire nawe. Kubakeneye serivisi tuzatubahuza nawe, ariko ni kameramani mwiza nabonye ukora akazi neza nta kibazo atigana. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, share, like na comment kuri Amazing TV Show. Turahari ku bwanyu, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao. Thank you.